Kaseng Federation of Khasi Jaintia and Garo People FKJGP Southwest Khasi Hills District mentasngi kalalait banya kendo ya ke Dr. M Lingdo Medical Superintendent Jong ke Civil Hospital mau kerwat na ke benta banyo jing tip halor ke jing ajing sumar ke ni ke hospital Chikinong Pang ba kadang don kam ban penbiang syuk ha ke bedai ban ai ke jing sumar bebiang tam ki pai ba ke ni ke than mau kerwat. Hadin ke jingya keren sani bhabat ke medical superintendent na kaliang ke seng haba keren chikila pathai kubor o president ke seng uba KL Nonglat ulapen pau bakani ke civil hospital mau kerwat kadang don shibun ki jingduna kata na duk ki doktor ki badai na ke bentaban ajing sumari ke sni do ki khmat medicine specialist physicians, general duty, medical officer, syuk wat iki ying jaka sa ni staff quarter jang kinong trei ru kampat don setia. Ha ke ba kinong trei kini ke jaka ki haban sa awai ki ying briu. Tang kata na ke benta ke maternal child wing ru kampat don kumjuk ru ke CT scan ke badon kam kumjuk ru ke CT scan ke badon kam tam kitiar ba pendon kam ha ICU nang ta ke ultrasound ru dang don tang kawai bat kiwe de ki jing don kam. Kumta na kaliang kaseng kas ngodei ban kentui ke sorkar jelaling ba ketanat ke kuat ke kia ban penbiang lem ikini ke jing don kam kenang bikinong pang kin om don kam syuk ban nit syak sumar syabar. To gani kasing momentana kaliang jong ka seng FKJGP Southwest Khasi Hills District ngilayok bane kendu i MS jong gani ka hospital jongi hang ni hamu kurwan gani ka civil hospital tinglayok bane kren bat i ki jing duna jong gani ka civil hospital ka jongi ngilayok ki babun ki jing duna ki badon gani ka hospital ka jongi ha po yun district namar ba tang doktor sendi dok ngim don tagi doktor kemar nginom don hajing sisala debyo ya sanction purs kat kum gejing atu jung MS hari haduk mentang 4 don di doktor tagi ni doktor medik sin spesialis via day bat physician ru ngim 4 don to doktor medicine spesialis o general duty medical officer ngim 4 don kini ki doktor ki ba day ki doktor spesialis ki babun ki haban pej haji ni raru nomor ba ngimpat don haduk menta tigi jing duna kan di staf kuartaru ki staf kuartar ki don naduk mensua por badang day tang ka CHC hari mentala pen kiu kerdani kan ga haga civil hospital handrai ki staf kuartar pediki dang nek kaju ti ka penjenjar bah ya ki staf hapo juga hospital ke jongi ke lomba 4 don ki staf kuartar ki hapsa syabar tina kaliang jongi kum ka ban ngi kuaru ban dawaru ya kan ka MCW ban dono la ka jong ki khana ki khunlung o ki kenthei ban ki khana ki khunlung khnang ba kaniarap ini hospital ke jongi ban haduk mentaru ultrasound idon tanggawi ke mesin tila dadon arngut laingut kan penjenjar ya hospital tinggi don kam lak nono arteli lai tili ki mesin kemudian dia beka ultrasound ban kum juru CT scan ngimpat don kan hospital gajongi tina kaliang jong seng FKJP ngidawan na ka department na ki bor badai page ban subhaban penbiang ya hospital gajongi hang ne hapo distrik gajongi khnang ba ki bapang ki bastom kan pensuk ya ki bakinom lecu se selong hendrai hang ni hospital biang lupa ki jing sumar tika ba ngiyo iru ki jing tristom jong ki staff ki naduk ki doktor hani hospital ga jongi kalong sya ki jing kerkuna ke benta jong kan hospital hendrai kini ki jing duna ki babon na kaliang jong seng ki pingi dawa ba pin penbiang no kini ki jing don kam hapo joni ke hospital ka jongi hadin bangila jurip igini jing duna kebiadai bagani hospital ke jongi tinggi kerpan ia ka sorkar jela ke jongi ban penbiang igini jing duna kebiadai bagani ka hospital ke jongi tinggi kermen ba nang di syakmat kum ka distrik ngin yo igini jing duna hagani hospital ba nakaliang jonga sorkar jela ke jongi kan simkhia ban penbiang ini ki jing don kam gani ka hospital